Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka kuri aya makuru. Murabizi ko muri iyi minsi amaze igihe humvikana intambara irimo irahuza Amerika na Israel. Bose barimo baragaba ibitero kuri Iran. Murabizi ko ibyo bitero byigeze guhitana umuyobozi wabo w'ikirenga Ayatollah Khamenei. Rero murabizi ko icyo gihe Perezida Donald Trump wa Amerika yishimiye ko Amerika yivuganye uriya muyobozi w'ikirenga wa Iran. Perezida Donald Trump arabyishimira. Nyuma rero nibwo Iran nayo yavuze ati ntabwo tuzigera duhagarara kandi natwe tuzashyirwa cyangwa tuzatuza ariko natwe twivugane Perezida wa Amerika ariwe Donald Trump. Gusa kuri ubu ngubu ntabwo nje kubabwira kuri iyi ntambara irimo iragenda ihuza Amerika na Iran ndetse na Israel, ahubwo tuje kuza kubabwira ko Israel nayo yongeye kugaba ibitero bikomeye ku butaka bwa Liban. Byaba byagenze gute kugira ngo Israel igabe ibitero bikomeye kuri Liban? Igisirikare cya Israel aricyo IDF cyatangaje ko ingabo zacyo zatangije ibitero byo ku butaka mu majyepfo ya Liban mu buryo bwo guhashya umutwe wa Hezbollah. Ibi bitero kandi byagabwe kwa 16 Werurwe 2026, bivuga ko bigamije gushakira umutekano wuzuye abo mu majyaruguru ya Israel. Mu butumwa igisirikare cya Israel cyanyujije kuri X yahoze yitwa Twitter, yagize iti ibitero byo guhashya Hezbollah cyane cyane ibirindiro by'ingenzi byayo biri mu murongo wo gushyira imbaraga mu bikorwa by'ubwirinzi, harimo gusenya ibikorwa remezo by'iterabwoba no kwica ibyihebe bikorera muri iki gice. ADF yavuze ko mbere y'ibitero byo ku butaka yabanje gukoresha imbunda ziremereye ndetse n'ibitero byo mu kirere mu kurasa ku bice by'ingenzi bya Hezbollah hagamijwe gukuraho imbogamizi zose zihari. Israel kandi yagabye ibitero byinshi kuri Liban mu minsi ishize isubiza ibindi uyu mutwe wayigabyeho ukorera Ali Khamenei wabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran wishwe na Israel. Murumva ko Liban iri ku ruhande rwa Iran. Bikekwa ko abasivile 800 bamaze kugwa muri ibi bitero bya Israel. Minisiteri y'ubuzima muri Liban igaragaza ko abaganga 31 bamaze kubigwamo mu gihe abandi bakomeretse. Murumva rero ko bikomeje kutoroha cyane. Amafoto arimo aragenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga arimo aragaragaza nyine Israel irimo iragenda igaba bino bitero bikomeye ku butaka bwa Liban. Gusa kuri ubu ngubu igisirikare cyangwa leta ya Iran ntacyo iratangaza, ndetse na Liban nayo nta kintu iratangaza. Nagira icyo tuza kuza kumenya kuba baguye muri ibi bitero byagabwe na Israel, turaza kuza kuyigaruka mu makuru yacu tugenda dutambutsa hano kuri Deep News TV. Reba hano handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tugomeza tubane kandi ntugacikanwe n'aya makuru tuba twabeteguriye hano kuri Deep News TV, kandi usige n'igitekerezo cyawe gishima ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza. Amakuru ya Deep News TV nakagaruka.